Ngibingelele ngenza ukuthi unginamukele kuyona channel. Uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ke ulike le video, ungakhomenta uma kukhona ke ofisa ukusho la ku comment section ngezansi. Lana ke ngikuphathela udaba oluthinta ke ingane ekuthiwa ke ineminyaka ke engu-12 amashumi ke amabili na ngizothi ke no 12 ubudala. Ivele ke khona ke enkantolo yemanje lapha ke eBrakpan phambi kweso lomqaphi ke wayo, ibhekene ke necala lokubulala ke ngenhloso ke kanye ke nokushayela ke imoto ngaphandle ke kwemvume okuyiyo ke i-license ngomhla ka 7 June lapha ke 2025 ngekhathi ke zabo 1 emini. Lengane ke kuthiwa engummangalelwa lana ke yayishayela ke imoto yabazali bayo yohlobo ke lweMazda ke iwelela ke ekhoneni ke lika Medley lapha ke no North Dean Street eBrakpan ke ngesikhathi ke ishayisa ke umfana ke oneminyaka ke engu-14. Kuthiwa ke imoto yaphaphalaza ke yashayisa ke udonga lomuzi. Umfana ke oneminyaka ke engu-14 ishumi ke 8 ushonele khona lapho ke ummangalelwa lona ke oneminyaka ke engu-12 ubudala ke wabe ke eseyiswa ke emaphoyiseni aseBrakpan futhi ke ngokuhamba ke kwesikhathi ke wadedelwa ke ngaphansi kweso ke labazali bakhe ke ngomhla ka 8 June 2025. Enkantolo ke icala lihlehliselwe ke wona ke umhla ka 28 wona ke ku-August ke 2025 ukuze ke kuhlaziywe kabanzi ke noma ke ubungako ke nesisindo ke salo licala ke ngokwami ukubona icala ke elisinda ke ngendlela ke isimanga. Kungakho nje kumele ke kube nesikhathi la khona ke izinto ke ezifana nalezi zicubungulisiswa kahle ngoba ke kunje. Kodwa ke ngale kwaloko ngenza ukuthi ngigeqe magula ake ngizwe ke ukuphawula kwakho ngalolu daba.